Dragi moji kolege iz Haba, vi pratite naše emisije Ogirja TV, moje ime je Stanković Ognjen, profesor Kustos muzej. Danas pričamo o tome šta je to irvas i karibu. Idemo. Karibus je uobičajeno ime za divlje irvase Novog Sveta, žive u Severnoj Americi od Grenlanda do granice SAD Kanada. Irvas je papkar sisar iz porodice jelena, ima izduženo telo i vrat, relativno kratke noge i može da teži od 100 do 220 kg. Jelene žive u tundri, tajgi i planinama južnog Sibira. Ukoliko se svidio ovaj video na mom YouTube kanalu, stavite like i pišite komentare, klikite na zvončiće, subscribe-ujte se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter. A na sajtu ogirjatv.com ukoliko želite da prijavi na website, link u opisu profila. Tu sam, vidimo se.